州拉福协会会长王楚宝先生及拉福同胞。西牟县拉福协会会长张娃及拉福同胞提示一下。谢谢我们西牟的热烈掌声。20是新培县拉福协会副会长杨崇德先生。西双版纳州拉福协会副会长李海荣先生。牟宁县拉福协会副会长艾叶。云南民族协会拉福村研究专业委员会副会长，拉福村研究专业委员会副会长张正明先生。牟宁县拉福村协会会长李小刚先生及我们牟宁的拉福同胞代表，请站起示意一下。常务副会长兼秘书长和平女士。拉祜族男子最具代表性的民间男子舞蹈之一。每逢重大的节日或喜庆日子，拉祜男子便吹起芦笙，跳起舞。芦笙舞主要模拟生产生活的动作，通过肢体语言来展现劳作，也模拟动物的动作来展现。其实去再来个地马拉土位嘞，我们可以为过来陪哟，西姆为。Sele ya pun ha be bayaka yo le ni sele tu naka pun cheve le ya pun ha be bayaka yo chove o la chave o ho na tikha che le la chave o ho na tikha na ta le lo le ya pun ha le na se la ho pa ja ga ha le la chave o ho na tikha o ko no be bayaka le sabi ya mi te cha le sele bayaka Alo, YouTube có tìm món này yapı ha tại gam mồm. Saja. Để tiếp bảo phải có tìm món là gì để chừng nào. Saja. Ni salah ko, lah tasai tu ko, lagi dia. Ho kan ni mana cukup ni. Ho nak kan. 手工在做干嘛去？我们那个薄荷的哪里？下面剧情上有版纳协会为大家带来的歌曲《插花飘香》，有请。里面把里面拉夫抽呀，抽吧，给你的红，能不能啊？那你阿普阿鲁尼你嘞，你把里我打嘞，切打嘞，还没讲，你妈好感觉，哎呀。